Yaponiyada sakura деген bir badal daragı var. Oşol gülдөйт. Aşıp kese 10 gün gülde dünyanın bardığı varıp, gasinsanın bardığını eğilip, sakura güldөгөндү görüp, oşo menen selfie kılıp, anan uf dep yüreğini tolturup kayra ketip kalat. Oşo gelip bir cuma жүргөнгө, o yerде her bir adam yok degende $3000 çıtap ketedi. Oşo sakura örük gülünde emez. Bizdin örük güldöyt kabatken örügü. Keremet bolat, appak bolat. Ana bul örük pışat dağı. Hazır Batkende toluk Aygül toğunu ayta veriyoruz, Aygül de böyle. Aygül'de mingese jakşı bizde örük gül degen uşur var. Oşunu biz turizmge girgizişimiz gerek. Örük gül degende adamlar alamdın bardığынан Batkenge gelip, örük güldöşkö 5 gün kalganda gelip, gazetesine jatıp, örük gül dep atat, açılayın dedi, mınça oldu, toluk açıldı, hurra dep kütüp, anan bir cumada kayıf kılıp, örüktü görüp, ağaçayın Batken'in aşın jep, jana kulunardı jep, kekilikti jep, barыңарды байытып, анан кете турган бизнес болуш керек. Айгүл гүлдөгөндө bir geliş gerek, өрүк гүлдөгөндө bir geliş gerek. Анан көлгө барганда эле ушуну биз бизнес кылышыбыз керек. Анан ошо өрүк бактардын арасына жолдорду салып, кыдырып көрө турган кылыш керек. Бийиктен чыгып өрүк гүлдөрдү көрө турган болуш керек. Ошонун открыткаларды чыгарып дүйнөгө сунуш кыла турган болсок, эң чоң бизнес, урматтуу бир тууганым. Ошондо мынтип учпай турган самолет, эмне учпай калды билесиңерби? Уча турган самолетуңар арабада мындайрагы бир самолет, анан аэропортуңардагы мындай футболдун зонадан чоңураак бир кичинекей аэропортта. Анда чоңураак аэропорт болот, чоңураак самолет болот, күнүгө 2 рейс болот. Damlarını kıynap küttürtpöy, zuv eti uçup gelip, hayra zuv etip ketip kala turgan, günüge gele turgan jeri bolup kalat da. Oşo sunuştu kılış gerek. Oşon talap kılgılasılar Batkendeli, düşündüңөрбү? Bul en çoğun proyekt bul. Batkendin barın bayıtat, anan kıdırıp gelip bul, emenin Karabağ'tın örügün göröbüz, anan Biyaktın örügün göröbüz, Tiyaktın örügün göröbüz, örük tartipinen tigirgen arasında joldur var, tosmolor var, kıdırıp basıp görüp, ekskus, örükte aytıp verip, başka dep, anan örügün öldün ap ketet, gürüç, ayttor, urmatlı bir tuğanım, bul eldin ırıskısı. Eğer biz kıyamatga barganda uşuga жооп беребиz. Мынеге силер ошол өрүк гүлдөп атканда ушуну көрсөтүп, ушул сулуулукту айтып, элиңерди байытпадыңар деген суроо болот да. Түшүндүңөрбү? Ушуну Баткен эл талап кылыш керек. Ушул эң чоң проект. Японияга эмне аяк титиреп турат, жер деген титиреп турат. Биздики кенен жер алхамдулилла. Келип көрүп, ошо жерди бизди байытып, кеткенге шарт түзүп беришибиз керек. Sakura kılavuz, Kırgız sakurası, Kırgız yerinin keremeти, Kırgız sakurası diye ayta verseniz, appa örüktür güldөгөндө 2 cuma toy bolot şerinin bardığında. Tamam tur ayttım mı? Hazır mine örük satasыңар, dagı mine var. Azmaz gürüç var, dagı mine var. Fasol var, barı fasola. Tameki onu aytpayla koyla meçi tameki aytpayla. Örüktün gülü mınaki.